Ebusuya our assembly SC our Kpandai constituency. Yes, Kpandai constituency. Me sure by this time there. What to say our assembly SC our Kpandai constituency. Nemo no. Emu inchile mo there. Unche dia enya ni ye. Me say yes in so buwa kase bo en kase e pam me. Ebusuya esewani ensa okachire. Na ne say NDC party no one ni mewudifo ya to aba mo ba mu aganafo ebre aganafo si apende ya yo bro nyemu nanso aganafo say oman ni mu ayedin abra omo $1 aba from omo te petrol aba from nanso still the Ghanaian people no esu no ewudifo we ya o say omo moja eni adwenfim pom motrimu da omo adwen say send ye te bia Kpandai see te no ma ji akwetia eni ablepon of efiem people nsem no omo ji Kpandai so efiem people nsem ama eni 4 days kwete say omo deputy general secretary Mustafa Bande kra be kan say omo wi a omo target honorable Frank Anodon pre ni nsan we mu nso akwakoje but me catch us say no dey dem na mo bo NDC party mo bodam you people are getting out of your mind. But let me tell you the real gist. And until go pay more Kpandai NDC executives Joseph Yamin e kan go share ye say omo dwendwen kan ba so betimi awi ni Kpandai constituency seat na free MPP Dr. Matthew Nyandam ensem na wey and I'll be kaya last 2 weeks mu baby I inform what Kpandai be kan say they don't want any by election e okrom wo and am so ma minister or what sa region name no e be kasa be kan say so man twa yi a ono be ba be chichi omo agum na I don't know I inform kan say sir minister you know they respect us okay fine twen ye be kira obosumi a ye duro mu eburu wo ba Kpandai na mo ba wo ba hu say yes onoko ye gen na wey na kire so mkoko pie mu on ebusuya die esi ye no ebi nsi da me fisi ya wo me no menti bi mpanyin nsem da say esi e wo menti bi da ebusuya menti bi da yes omo trans yi a omo le son be meeting na kwansini enim de esi ye honom na ehunwa ka se hunwa ni munwa bis de omo ye eye honi ya na se ewo enya sa de kan ewo ain honom wa ti se bi omo ni bi omo free big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 
before you amoko nhyiamu na ene se Kpandai adwa omanma yam wanim sam se mrahye bedwamu no omo apai adwa ne sa adam panti e wo se ekokoto eso aba we senti party mpanifo ne bi ene party ma ye wo Kpandai kokohia ye kofa adwen ekwa mbefa so na wo mo betoto abato ne ho ade emu campaign sam ne nkunimdie ayo mo dia free se osumi de to so aduasa 30th December ene da ya ye to se ekokoto sa akonya ne so aba Ebram penifo tansi omo fa adwene no na woni e free atnakesim national e wo bi e Mustafa Kpandai e na Joseph Yamin na won e free national e koka woni e wo sa empesua no eso e hyemu na mu na wowa bees e bogre mu womuto womu hugumu to womu hugu ni peso e ma oba akokra de kwasi kamian boy wafamu ahwere ne nkwa na yedemu no akoto ketekrache ayasabia womu mochire se yempapai na yenhwe de si ye patin si ewo ente busa se ensam no ena wa hako tie mu nkyeremu edi aba no Kpandai constituency for moni abre na chese wo hwe de yade ne kona Kpandai constituency no a simple one no mo send dem NDC say yempe NDC wo party no okrom ha yempe se yebehu manim yempe anything to do with you people because you people don't respect us sa na mo pese mo kire but see enwa etimi abu NDC executives amabako ewu. It's a very strange story and I'm very sure say wankasa kurano you've never heard of something like this before because me ever since I was born I've never heard say politicians akako shame ama enwa be bu amabako ewu wa bunna amabako ewu meni wo ka say ohye kire ewo eyeketa krache constituency hospital at say wo honom enwa bees omo ye ho ne ya ye de ye bi ye sugane ade omo ye ho honey omo bu chese NDC executive na me ka say ba ku ewura chese enya sem keto at say ebi NC that the first in history matese bibi say esi ewo oman Ghana mu. It's very strange. I've never heard of anything like this before. Yet say ensemu say
But something like this, dear, ebusia minti bida. Na mi busa no mo say. Kpandai ho no mo no. Eye constituency a say no mo pa, no mo pe, bi no mo pa, bi no mo pe. Na mo say NDC PC na omo pese obedi MP by force no. Obedi MP da. Obedi MP no. Kpandai for na kasa nuom ho so mo to abade ma sa man no. Yes. Omo nuom ho. So mo to abade ma no. Enu to omo ma show Omaka said there is no way to aba ediama NDC or Kpandai constituency. There is no way be a mistake no. And until no much like as your kinds of almost your dream. So there is no way they are changing their mind to vote for the NDC. But the NDC with the super majority of Yeshua parliament, the useless super majority led by the useless president we have ever had in the Fourth Republic, are trying their possible best to win every seat. And that is when Kpandai for us no, bro. We're gonna allow this. We are not going to allow this fucking shit to happen. And actually say Kpandai and one more Kpandai, the beast of Kpandai. Actually, I'm be to be the beast of Kpandai, the Kpandai beast. Actually, I'm say melody now your mother side on what about Kpandai dia yawa. Yes. Me say, where you know a gist to gist. Like I said, gist. Kpandai constituency there. The peace of the good people of Kpandai say, how no. The better will say the country, another no the town is for we the people of Kpandai. Therefore, you can't sit somewhere and decide what happens in Kpandai. Yambo and Sema the peace of Kpandai. The peace of Kpandai, Mabwe Juma. The peace of the good people of Kpandai. The Nananum of Kpandai. The laws of Kpandai, the gods of Kpandai, the great ancestors of Kpandai constituency. Much they say yes. Mon song kwasi asem so. Mesiramu, the very day ebe to abano, mon bu NDC for them say ya. Mon bu e obi oba line so to aba NDC bia, mo ba mon kono so na mon bu ne mami. Mon bu mo na yen to aba ne wie na mo nya zero in all the polling stations. Yesiramu, the good people of Kpandai yejimudi, because the beast of Kpandai actually say Tam bibi baby, you see bibi ni baby anke dan yen. Yen to yen say sa asem no mo kan no kre. The beast of Kpandai, ama yen say sa asem na de bia mpanyifo ka say bibi ni wi asan ke dan yen to punu no. No kre. Because what happened at Kpandai, Charlie, they be mind boss them. Bu adwene ntiase so. And this is to the people of Kpandai. Na me nshiramo. Na me nshiramo papa ma ya de. Say mo timi actually NDC for nyansa kakra ewo Kpandai nyame enhyiram ha Ghana Nsem TV midin amaje so any promise we wadwen che comment section why na wadwen e fa de esi wo eye Kpandai constituency no Kpandai ne nyina ye NDC mpanimfo ye omukọ hyiemu na ene se Kpandai adwa omanma ye mwanim sam se mrahye bedwamu no omo apai adwa ne sa adam panti e wo se ekokoto eso aba we senti party mpanimfo ne bi ene party ma ye o Kpandai kokohia ye kofa adwen ekora mbefa so na wo mo betoto abato ne ho ade emu campaign sam ne nkunimdie ayo mo dia free se bosumi de to so aduasa 30th December ene da ya ye to se ekokoto sa akonya ne so aba ebram mpanimfo ta se o mo fa adwen no na won ye free atrakasiem national ewo ho bi eye Mustafa Kpandai ena Joseph Yamin na won the free national ekoka won ye wo sa empesa no eso ehyamu na mu ana wowa bees ebogre mu womuto womu gumu to womu gu nipa so ema oba akokra de kwasi kamian boy wafamu ahwere ne nkwa na yedemu no akoto ketekrache ayasabia womu mochire se yempapai na yenhwe de si ye patin si ewo